Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan amari adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak alakyen wenno tomboy. Ket agduyo sa kunay kinililian akarubami. Ngem kastalaunay ti busor na kanyak, gapo iti kanayon apan ang sursurot ko ken kuana, tapno idaton ko ti panagayat ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marie dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tatang, intan iti talong. Siya kung ti mga wit dito arado yung. Wala, maray anak ko. Ngam, uray ilugan tan iti pasagat. Ta ipaguyod ta itinwang. Anya kayo matan tatang. Martiyawag yung kanya. Dahita ti kayat ko. Ay na, anak ko. Babae ka. Iso nga... Ay basta, martiyawag yung kanya. Talalaki tirik na tatang. Anya? Madayta na nang. Nakasakduan kon iti usaran nyo dito kusino. Agyaman hak, maray, anak ko. Nanang, Mar! Kasta ti kayat ko ngayawag yung kanya. Ang babae ka, anak ko. Saan ang mabaliwan dayta? Lalaki nga rod tirik na. Kat saan ang mabaliwan dayta nanang? Ay, adakan ka dayta, anak ko. Agamiris ka kuma. Ita taubing kapailaeng. Babae ka. Iso arumbang ang makiasawa ka iti lalaki. Kat ipaayan na kami iti apo ko kanitatang mo. Adan to mo. Kasano kuma? Kat babae mo ti kayat mo, anak ko. Adan to nanang. Di uray pa'y may sado siya na. Anya! Oh, Lilian. Nabanog kan sa mata nagmalmalam. Tanagunig matisanay mo. Talaga nabanog akon amang ibagbaga, asar dengan akon apagdatdatunan. Babae ka, Marie. Nagsakit matanti pa nagsasaom, Lilian. Ay, ayatin kay tinapod no. Dayta tirik na para kan ka. Nupod no ay ayatan na, kat napatagak kan ka, sardangan na kon. Gaputadyak kayat ti panagdatdaton mo kanyak. Awanan ti umasidag abaro kanyak. Gaputa mabutang dakan ka. Pasensya ka na. Ngamin, nasakit ti panagsasaukan ka. Sapay ko matasan agsaksakit ti nakam mo kanyak. Agbalbalinak laeng anapod no iti marikriknak. Arapaap ko ti madan iti pamilya. Kat kang runaan ti anak. Kat amok asaan mo akabailan nga ipaayday ta kanyak. Pasensya kan, no sikat inayat ko. Diyak mating gagara ti kastoy kasasaad ko. Namumla ko ma. Nagrigat alabanan ti mismo abagi. Ang mala, di ka agdanag. Ta sa anak agumurakan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Ginong talatay san. Nasakit unay tinakam ko. Gapoy tinapasamak. Apay nga minagastoy ti kinantaok. Apay sa anak lang na nagbali na pudpud no lalaki. Total, lalaki mo tiriknak. Mawatak tirik na minsan. Hindi mo matpapasan ti bagi ba? Saan mo matabasol? Apay akas tati ka sa sahad mo. Anya nga tano padasan kagayat iti lalaki insan. Anya? Lukluk ko nagsamot insan. Mamat alalaki tiriknak. Kasano ko mga gayatak na iti lalaki?
Ni Lilian tay ayatak, insan. Malala, gusto daytan. Amang ano, mabartag ka unay. Adun tinainom mong arak. Kayat gubay dyan, ginom. Ginom takit day. Kalpasan ang makapangan ka. Agsasarita tayon to kadatatang mo. Nanang, pasensya kayon iti naramid ko'y dirabi. Nasakit lang aming tinakam ko iti panangpay kanyak ni Lilian. Ayatak namin unay ni Lilian, nanang. Maawatan ka, anak ko. Natibkar ka kumalata kadag iti panubok adumteng iti biyak mo. Ala, mangan kakit din. Kalpasan na, umay ka iti salas. Urayin na ka ni tatang mo ijay. Agsasarita tayaw, sakbay, amapan kami ijay talon. Una nang. Sige, urayan daklat nan iyay. Mabiitak laman. Anak ko, apay ang nagbartag ka iti kasta unay idirabi eh. Anya ti parikot mo. Tatang, Ay na anak ko, saan aday tanaunag asan na ay ti kaya at kau amangag. nagsakit nga mi tatang. Nagsakit ti mapangay kan ayat. No api nga min asa anak balin apod-pod no lalaki. Ay, dahito yan ti bagbagak idi pay laeng anak ko. Maawatan may tiriknam. Ngam babae ka, anak ko. Kat ti babae, para iti lalaki. Nasaysaya at pa'y adanugan da kong tatang. Ngam ti pilig ka babaya. Si kamutla ang tinagko na. Asaan ka apud-pud no alalaki? Gapo, tatirik namla ang tikasta. Anak ko. Anak ko, ikarigatam at tulungan ti bagim. Isaksak mo di ta panunot mo. A babae ka. Kat ti babae, para iti lalaki. Anak ko, mamati kami, akabaulam ti agbalew. Basta tulungam ti bagim. Nanang, Bayam anak ko, tulungan da ka amang baliw iti tigtignay mo. Rogyam iti panaggungunay mo. Sumaruno ti panagbadbado. Maray, anak ko, agrobwat ka. Ada pa pananta. ha? Mapantayo ka di ijay talon, nanang. Saan? Mapantaggatang iti kawas nga isuot mo manipod ita. Sukatamon dagiti sigod akawis mo. Ha? Oray sanan. Dagiti sigod latan abadok tiyo sarak. Oray tasanda pa'y mat anadadal. Ay, basta. Mapantaggatang iti baraw abadom. Alam insan, sumurot kan ko ni antay. Tapno da isuot mo, inton mapanta maki-birthday itigayam ko. Anya? Diyak kumapay kayo tirong mo rito. Mayat no rumor ka, tapno makaaliwaksay ka mo. Yam amok tukon katigayam ko. Di mo pala nakit-kita rin jay. Gaputa ita lang amin na nagbakasyon dito Pilipinas. Uwan nga men, Maray. Kumuyog kan ni Dave. Tapno saan ka lang nga agpupupok dito'y balay. May kainsan. Tagtugaw ija banda. Urayan ta tigayam ko tayo mamuka. Insan, sana komportable dito ibadok. Saan ka lang na irwa minsan? Nagpintas tupay dahil ta suot mo bestida. Bagay mo. Oh my God. Ah, nay. Dahil ta ni Charlie. Hello, Dave. Oh,
Agyaman naktan ako umay kayo. Asino day takad mo man na pintas sa balasang? Yam amunak man kan kwa na. Charlie. Isun ni Marie akasinsin ko. Nice to meet you, Marie. Anya nga insan. Awate mo at iman ni Charlie ngayon awat na kan ka. Kastamot kin ka, Charlie. Mabalin ka di amanipo dita, katag pagayamtan, Marie? Oo na. Mabalin na ta. Apay kit dinasan. Nay, ada kamot gaya man, anak ko. Una nang. Mayat tiisam yun. Ay katuwan, tanaragsakak. Gapo, tanaba ulam, abinaliwan, ti panagkaw-kaus mo. Lunak anarigata nak nanang. Karkarigata ka. Tapno sa anda kon apagparikutan. Numasaktanak tumanin. Gapo ka na yan. Nga maikaw aklaang, anak ko. Di na kun umay turtulungan ije talawn. Nga, saan abalin, anak ko? Basta saan kan nga agtumtumboy. Naragsak kamay para kan ka. Gaputa amog. Saan analaka ti agbalew? Nang runa, takastakan, sipod pa'y ubing ka. Agyang manak mo, iti kanayon nyo apa ng suporta kanyak, nanang, tatang. O sino nga tamat ti bisita? Sa pa'y rumwara ko. Mabitlang! Naimbaga-bigat mo, insan. Sige gamit. Omega. Agyang manak, insan. Hagpuga ko ba? Tama nga lang iti pagsangwan ta. Saanin? Ni, kasla damat pa panam, ta nakasukat ka. Dala ko madamagag. May papanitian niya. May papan ko may tigayim mo ani Charlie. Anya, may papankan ko na. Apay, adama di nga naramid na kan ka? Awan mo't kit di. Ang iman niya. Insan, nagdaton ngamin kanyak. Ang mga paglulukwan nak lang. Anya? Naiturid na matla tinagdaton kan ka? Ha? Amom day ta, insan? Ay, uwi na. Idi pa ay. Hanggang mabain la ka no. Tabangan mo kaguram. Anya? Insan, nasayang at kadimot na tao tigayim mo? Ipasigurado kan ka insan. Nasingpet a tao ni Charlie. Kaya saan kan tong agbabawi? No bilang isu ti ayatan. Agyaman nakta pinatgam ti awis ko, Marie. Kunak no gumurgura ka kanyak. Gapoy ti impudnok nga ayat ko kan ka. Apay ko maagumura. Kat saan mat adakas timpod no? Agyaman nakarod no kasta. Saan ka nga apuran amang sungbat kanyak? Nakasaganak nga aguray. Agyamanak, Charlie. Sigurado ka kaditi day ta marikrik ng para kanyak. Amom kaditi kinatao. Wen, sigurado ak nga ayatin ka. Uray may saka at tumboy. Amom ti maipapan iti day ta? Awan tin limad ni Dave kanyak. Iso nga amok ti may papankan ka. Saan ka kadi ang mabutan? Ang mga nusublak ti sigod a kinatao? Kas itinakunakon. Mamatiak at talagaan nagbalbaliw kan.
Ket no ikanak iti gundaway. Ipariknak ken ka tinapudno ken awan ka asping na apanagayat ko. Ayat nga iso ti mangawat iti napalabas mo. Agyam anak, Charlie. Sapay lang ko mangarot, nagbalin ka na pudno kanyak. Uwan, nasursuro kan nga inayat. Gapot tayong panagnak mo kanyak, anapod na ti panagayat mo. Pudno ka di tinangag ko, Mari. Ay ayatan nakmat. Oh, agyaman nak ngarot no kasta. Maragsakan ak unay, Mari. Maray, anak ko. Agtugaw ka man. Itay pa'y laapag na, kaapag na. Ay, maulaw ako, niti kastangar aramidam. Amokon. Magagaran kan iti idadanon da Charlie. Nanang, tatang, jak maawatan tiriknak. Agpapanguyaksan. Anya, tapay. Anya ti makagapaw. Ay, kuwang amin nanang, tatang, amangan no jak to kabaalan tagbalin anasaya at nga asawa. Kan inadagi ti agbalin nga anak mi. Mabutengak nanang. Ay na, anak ko. Gagangay lang arik na dayta. Kabaalam dayta. Adda kami la ditoy kaninanang mau. Ay na, anak ko. Aya. Kunaklano dimin maimatangan ti panakikalaysam. Ay na, naragsak kami launay para ka anak ko. Nanang, tatang, agyamanak iti awan sarday na panang supsupor tayo kanyak. No binaybay anak la siguro. Nalabit nga aging gaita. Agtumtumbuyak pa ilang. Anak ko, pagrebengan me, timang bagbagakan ka. Kat nasaya at mat, tadim ngag kada kami. Kating karigatam, tinagbalbalew. Ipatpatagda ka unay, anak ko. Pudno na ita, anak ko. Ay, arak mo pun ka man. Agyaman ako unay, tatang. Nanang, ipatpatag kayo man unay. Napanagnakak iti mismo abagi, ano determinado ka ang mga ramid iti may sa abanag, kat kabaalam, nulakit di tatulungam ti bagim. Kinabaalak tinagbalbaliw, Mr. Lonely. Babaan iti tulong dagiti mangipatpatag kanya. Nagkasar kami nga rod kini Charlie, ket ita, si Kugkon ti umuna nga anak mi. Sa anak ngagbabawi anak ki asawa ken kuana, gaputa na saya at tao, tinatumpungak. Alakastan, katagyamanak, tuy pagayam mo, Mari. Mari pagayam ko, natibker ka. Gaputa pudno tinakunam. Anarigat akalabanen ti mismo abagi. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsak ti pamilya binangon nyo kini Charlie. Ket daytoy akapadasam, ket agpaay nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg nang runa kadagiti kapadam iti sitwasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amari, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.